Mentang singi ke khat sau teri unok pra arajar arab sau ke Bhoi District Sports Association kala Pynhap perdana ia ke 4th edition jong Bhoi League arajar arab sau ki bakentup ia ke 2nd division bat ke 1st division ia ke bala penilai kai Madan Shillong jong ke Umdihar Bhoi District. Hagani ke singi ladon rangkat ru UMLA ke Nongpoh constituency uba Meral Bonsim ke Mukongsan nang tau MDC ke Nongpoh constituency uba Balajit Rani ke Musumbut Kongsan u presiden ke RBDSA uba RB Shadab u secretary uba Dipshan Rentetiang uba RR Makodo of the senior advisor ke RBDSA lembat kiwe-kiwe kiri orang ba. Ha ba phai sa ke jing lekai jong 2nd division kalolong Hapdeng ke Rongdop persya ia ke Nong Themai Kerdam mat ke jing lekai kalolong ke baik khat ba Hapdeng kini ke arteli ki kenhun Henry ha ke bakut jong jing lekai ke Rongdop kalolong ke Nongjob dak ba pendrem ia ke Nong Themai Kerdam da sau kol la arkol. Ha ba phai pat sa ke jing lekai ha ke 1st division ia ke balai lekai Hapdeng ke Mauteneng persya ia ke Umsat Sning. Ha kini ke jing lekai ru kalolong ke ba iternat bah da ke jing kham rengkat bor jong rangi lekai Henry hak bakut jong jing lekai ke Mauteneng kala job ia ke Umsat Sning da shikol lanat. Kum kejingai mensim kalau don ru ke jingsam yaki kusnam siki rangi lekai ki bakensai jong ne lempung kentup ha ke 2nd division bat ha ke 1st division ki bakentup ya urangi lekai bakensai tam jong lempung unong thepkol babuntam jong lempung bat unong apkol batebit jong lempung. tim kibawan syakmat kini ban Q haka super division mah kalau ngomong haka super division to pinang le bahan naga por kibana ka third ki Q syaka second naga second syaka first syaka super division nang le bahan haki sngi kibanwan ban ngikit bok kiruyang ye pibaro ki tim bat ba ya ka RBDSA ru ngikit bok kiruyang hamtam haki jing penkre
na ka benta ban mi khmat ha ka Meghalaya Games kan yo ya u6 job ha ka Meghalaya Games ka baladep wat ada giduna ki disiplin ki baka district jungi simentan ring iwan baar kadi ka burum ya ki athletics ya ki athletes ya ki players jungi baro bat bangingit skem ba hakane ka Meghalaya Games ka banlong hong sem arhajar arpusan ingit skem baka RBDSA ka Bhoi district jungi kanyo ya u6 job overall na kabenta ke medal tally kanlong ka burum dan markata ngi i haki sports person ki athletes ki players jong Bhoi district usi ki badan hangni ki badan haki Shillong ki thau ki jong kiru to nang penkhre ba pinangla ban wara ya u6 job agane ke snem ka ban wan Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kabenta ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru yue ar nyau lai